Di pilaan emat yang inga bangalong kum ijungpi. Sadawan kai kin mo. Hot. Syam, namju kenduk syu Muslim. Jakan balai mo. Namar kumjuan pak kenduk syu yang Dei namar ba ubun kampi konglong. Namar mentale latre sebab tu kau kaya Lai kau sara. Oh, la dai kin baen bun kam. Oh, kata kin konglong. Hajeng bun kam te. Bapri bun por shopi bane shishiro. Kada iba kata tangba lada don jing ite. Lada bun kam kenu rote. Kadon baik ke puar balai te. Oh, kadai konglong kata. Ti sepun ong lang kin iba. Ya shan. Ba unon kenduk yang ha ke puar ba ulan. Hot ta, saong. Ti ya no iba hele no. Hot kaya ngarang mali langsung travel ta. Hindi dekat nang. Shan mulai. Mereka spesial. Shan balai pilas yar hayang amta. Undai pikulong bangalak kiar. Undai abun kam hati matak par. Shan nada pibun kam kanu nuru. Nada pidon kamante. Labai em nada wan kenduk yang ate. Am pikulong. Mana ngawante tangba abun kam palatim tak par. Ti songkai chuana lai no. Ngalaj na pikulong namar. Ada siapa pelari tu pinang terai ta. Ti lano patsan. Laj puar banwan kenduk yang Mentate nampanang ong pikulong. Toh man sa tip mah iba mentang lalaj por. toh. Tony, sumber ong ayo tu kasni, te ong nak minta sa. Iba dah ngapai PM itnab ha ban ik baru IP di pilaan emat yang inga bangalong kum ijungpi. Ong kom nak Tony. Ada ngampriang kata ro. Dai bepil ang panis na pi. Ta naklay Tony kan piang kijing terwai jongpi. Tu kumle sibon bai ba ma pilar tu lam jing singal tuna. Ta milih Tony. Dia Tony lana pat penai na sing jong. Tong sa ong iba dang lalaj por. Hai ta. Ngan sapun ngai pi ma Hai ta. Mentale ngla so komen padang ni rami pi hiang ro. Lada dai balik itu kasngili te. Ah penito ya ime kum iperlak epi ngai mentata. Na penito ime kum somlaro langanun. ho iba Te pi ang nga banci fun te piladam tani nambah fun janga. ho iba ladan. Kau biang tak fun yang ama. Ya na tani ni dek no. Ya Hai Shan pi Malaysia. namun lek kai Shan kita badan khubar ke pastunan bah mengenai tu ipi. kabar ayo. Namar ba itu ni enggak ada proposal ya. Oh, tate. Yes. Pas dang sengaru.
Oke, jangan. Ti abah kum tate. Pilih honan. Baru ni apa kali itu? Oh, ya kata teh, naya ang syuk itu ni. Tony, yang ngaruh on Tony. Oh, apa kerasi? Nama orang kamen pala diman. Oh, tate. Tate man kawai mah. Kau iban mo? Tengah bat pi. Yang kencan, yang naik bah fried rice. Ne, late kerba kuah kita kesituan bandai. Ngaruh, nan tambah hadu bandahun. Ti kapil teh hapsi hui mah pi. Oh, yang sih, lada itu ni itu nak benar lang teh, lebiang. Lada itu nak teh, lang tidak sih benar. Tate. Bertengah bat piru, layu. Bisa penat sih. Oh, tate, mesti nak cuci. Dah, mana nak? Dah, Beautiful, itu ni ada purpose deh. Kumta sa iba. Okay. Jangan. Kalau ang fully pia katugas ni, ba ito ni sa kakali ba nga? Hoon. Katugas ni ang may pi, ba nanta ila kakali siya. Biarkan iba pilih para barang singgil. Okay. Nga masuk men ba? Tama dapat kakali nga. Nama beras kita ngalih balano atau ni empat kali na yang limin tate masuk men kamen sih. Cik, pilih demi ba. Han. Jangan mapipa. Dari pilih je cune, patang kita kalau tinte. Nanti iba mati ng tip show. Kaya kabalajian nga kundi. Piting for pinter sa. Nanti iba mati. Pita la palat pi. Tata ngaruh ang hamil na. Tak, pamay na. Han. Mah, langsung mati. Hoy, ito iba.